turabaramukije bakunzi b'ikiganiro haracyariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Tugiye kubandanya partie yacu ya kabiri y'ibituma urugo rushobora kuryoha. Muri ino si urugo rurashobora kuryoha kandi urugo rurashobora kubiha bitewe n'impamvu zimwe ndetse n'izindi. Urugo rwiza ni paradizo ya hano kw'isi, ariko urugo rubi novuga ngo ni kuzimu kwa hano kw'isi. Urugo rurashobora kuba rwiza bitewe n'amahitamwo umuntu yagize imbere yuko yinjira mu rugo, kubera ko abantu benshi bubaka kubwo imvo zitandukanye. Hari abantu bubaka kubera umubiri kumbure wabagoye, undi muntu akubaka kubera ibibazo arimwo gaca yibaza kazabikirira mu rugo, gaca avuga ati kumbure nindo nk'umugabo wenda ingorane ndimo zizahagarara, undi akavuga ati kumbure nindonka umugore ingorane ndimo zizahagarara. Niyo mpamvu no munsi ku bantu batarubaka murakwiriye kugira amahitamo meza, kubera guhitamo neza bishobora gutuma urugo rwawe rumera neza. Twaravuze ikintu cya mbere ko Imana ariyo yubaka urugo. Urugo rero ntabwo ruba rwiza kubera umuntu rwubatse ari mwiza. Urugo rwiza ni Imana igubaka. Imana rero niyo ihuza abantu, ni nayo yubaka urugo. Birivuga ngo Imana yarebye Adamu iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aguma wenyene. Imana niyo yabonye ko atari byiza ko Adamu aguma wenyene, inyuma yaho Imana ikimuzanira umufasha. No musirera abantu barironderera bagihitiramwo batarindiriye Imana nimaze ikonfirme kubijanye n'ico kintu kijanye n'urugo. Abantu benshi barubatse ingo ariko zigasambuka pere y'ukwezi kumwe mu mwaka umwe urugo rugasenyuka, nta n'amezi menshi babanye urugo rugahita rusenyuka. No munsi turafise ingo nyinshi zasambutse n'izitarasambuka nazo nyene zendaga gusambuka, ariko hariho ibintu umuntu ashobora gukoresha urugo rwiwe rukagenda neza. Twavuze ngo impamvu ya mbere cyangwa ikintu cya mbere Imana nuko ariyo yubaka urugo. Ubundi umuntu yakagombye mbere yuko ahitamo akabanza agasenga, akamanza akereka Imana icyo gikorwa agiye kubamo. Twavuze icya kabiri ko ari urukundo. Urukundo nibwo rushobora gutuma umuntu yubaka urugo, kubera birivuga ngo urukundo rurihangana kandi urukundo rurenzaho muri byose kandi urukundo rwihanganira byose. Umuntu ukunda arashobora kukwihanganira mu kibazo cyose wagira, muri situation yose yabaho arashobora kukwihanganira. No musi rero abantu urukundo bararusize haruhande. Abantu bubakana n'amafaranga, abantu bubakana n'ibintu, abantu bubakana n'ubwiza bw'inyuma, abantu bubakana na envelope. Sasa envelope nta kintu imaze, igifise akamaro kanini nikiri ndani muri envelope, nikiri ndani mibahasha. Abantu bubakana n'ubwiza, abantu bubakana n'amafaranga, abantu bubakana n'imiryango, abantu bakubakana n'ubwoko runaka, abantu bakubakana n'abantu bafite amazina runaka. Ibyo byose ntabwo byubaka. Ari ikintu cya kabiri cyubaka urugo ni urukundo. Iyo habuze urukundo ibintu byose birashobora kwangirika mu rugo. Iyo habuze ikintu bita urukundo ibintu byose birapfa, kubera urukundo ruzashobora gutuma nubwo umugabo atoba akugereza wowe wumva, urashobora gutuma wihangana nturenge ibigo. Urukundo rurashobora gutuma urarira ibijumbo ukumva birakubumbye, nubwo bariho uwundi mugabo ariko araguhamagarira inyama, ariko ukumva utota umugabo wawe utorenga ibigo, kumva nyene ibyo bijumbo bikubumbye. Urukundo rurashobora gutuma wihanganira kwambara impuzu wenda atari na nziza, ukemera ukambara impuzu imwe. Urukundo rurashobora gutuma wemera kuryama ku kirago ukirengagiza umuntu afise matera, afise ibishinda, kubera urugo ntabwo rwubakwa n'amazu, ntigubakwa n'amamodoka, ntigubakwa ndetse n'ubwiza, kandi urugo ntabwo rwubakwa n'amafaranga, ariko urugo rwiza rwubakwa n'urukundo. Iyo niyo principe ya kabiri. Nagira ngo twongere dusome Imigani 14 umurongo wa 11. Havuga ngo inzu y'abanyakibi izoheneberezwa, ngo ariko urugo rw'abagororotsi ruzogira umugisha.
inzu y'abanyakibi izohona, izoranduka, ngo ariko urugo rwiza rw'abagororotsi ubwo ruzagira umugisha. urugo rwiza rw'abagororotsi rurashobora kugira umugisha, ariko urugo rugira umugisha ni babiri bahujwe n'Imana, apana bahujwe n'ibitekerezo, apana bahujwe n'akazi, bahujwe n'umugambwe, bahujwe kumbure n'amafaranga, bahujwe n'ubwiza, ariko ni babiri bahujwe n'Imana. Abo ngabo nibo bashobora kugira umugisha. Kandi iyo babiri batumvikana, badahuza mu rugo, biragoye kugira urwo rugo rubashe gutera imbere. Ikindi kintu rero cya gatatu ni ukubumbwa n'uwo ufite. urugo rwiza rurashoboka ko wagubaka, ariko mu gihe wemera kubumbwa n'ibyo ufite. birivuga ngo iki? ngo amabere y'umugore wawe akubumbe. usonye Imigani ahanyene 15 umurongo wa 16, Imigani 15 umurongo wa 16 havuga ngo ibike birimo kuba uhoraho biruta ubutunzi bwinshi burimo guhagarika umutima. Ingaburo y'imboga iri mu rukundo iruta inyama z'inka inuze ziri mu rwamo. kubumbwa n'ibyo ufise birivuze ngo biri n'ikimazi kinini cyane. abantu benshi ntabwo babumbwa nuko bari n'ibyo bafite. abagore benshi bararenga ibigo bakagenda gusambana n'abandi bagabo kubera ntibigeze babumbwa n'abagabo Imana iba yarabahaye. ugasanga n'umugabo ntabwo abumbwa n'umugore Imana yamuhaye. ibyo bigatuma arenga urugo akagenda hanze, akagenda kubyara hanze, abandi bakagenda hanze bagakora amanyanga, bagakora ibigwara, ama-infection, amasida n'ibindi bigwara bitandukanye byandura biciye mu mibonano mpuzabitsina. ugasanga rero ibyo bigwara abizanye mu rugo. umugore ntabwo abizi, umugore kumbure we yaririnze, ugasanga umugabo akwegeye umuryango, cyangwa ugasanga n'umugore yagiye hanze, ugasanga akwegeye urugo rwiwe, asenyuye urugo rwiwe. ariko ukaba ukeneye kubaka urugo rwiza rw'amahoro, utegerezwa kubumbwa n'urya mugabo Imana yaguhaye. uko ameze kose, yaba muremure, yaba mugufi, yaba munini, yaba ari uw'inzobe, yaba yirabura, uko ameze kose emera kubumbwa nawe, kubera ko waremeye uratekera utwawe, urasezera umuryango n'inshuti, wemera kujya kubana nawe. emera rero kugumana nawe uko bimeze kose, ko emera ubumbwe na zirya mboga muri kumufungura, siko bizahora, ejo bishobora guhinduka. ariko wemere ubumbwe n'umugabo wawe, nawe wa mugore we bumbwa n'umugabo wawe, nawe wa mugabo we bumbwa n'urya mugore wawe. emera ubumbwe nawe uko bimeze kose, uko ateye kose, niwe wamuzanye umubona. emera ubumbwe nawe uko byaba bimeze kose, wishakira umunezero ahandi. mbibutse ko umunezero w'abana b'Imana ntabwo uri mu rugo, nta nubwo uri mu mafaranga, nta nubwo uri mu kazi, uri mu kugira Kristo muri wewe indani. kubera Yesu niwe munezero wacu, niwe byishimo byacu. ufise Imana ufise umunezero. wivuga ngo byakunaniye, oya, ufise Imana ufise umunezero. ariko ni byiza kubumbwa, ni byiza kwemera ukabumbwa n'urya mugabo, n'urya mugore Imana yaguhaye. kubumbwa n'ibyo ufise, ibyo bizakugirira ikimazi gikomeye cyane cyo kugira urugo rwawe rumere neza, rwubakike, rukomere. hari abagore birirwa baragwana n'abagabo, ntibabasigiye inyama, ntibabasigiye imikeke, ntibabasigiye rasiyo nini izimbye, nta buyakinwa. ugasanga yafatiye umugabo ku gakanu, ngo ntiyamuguriye igitenge ngo cyiza, ntiyamuguriye baze. ugasanga yafashe umugabo wiwe nabi, ngo ntiyamusohokanye nk'abandi. kumbura uwo mugabo ugasanga afite amikoro make. wa mudamu we, emera kubumbwa n'ibyo ufise. utazava utuma umugabo wawe ajya kwiba, ejo bamufate bamufunge cyangwa bamwicireyo, usange ubuze byose. kubera gutinya kuza imbere yawe nta shashe azanye, bizatuma ahitana ideni, bizatuma yiba. mwige no kwakira abagabo banyu igihe baje, baba bafite ishashe, baba batayifise, ariko wige kumwakira neza, mu bugwaneza, kumuha ikaze. hari abadamu bafise amafaranga, rero abagabo babo ugasanga nta mahera bafise. ugasanga rero umudamu mu rugo yaciye aba ingare, ashaka kuba umugabo. oya, nubwo urusha amafaranga umugabo wawe, wewe emera kuri umugore, wemere uce bugufi, urugo rwanyu muzagubaka rumere neza. ariko nubwo yo bari wewe usuma,
emera uce bugufi, wubahe umugabo wawe kandi wumvire umugabo wawe. Ibyo bizatuma urugo rwanyu rubasha kumera neza, rubasha kubakika. Birivuga ngo wa mugabo we, kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Niyo mpamvu nababwiye urukundo nicyo kintu cy'ingenzi. Umugabo ategerezwa gukunda umugore kugeza aho ashobora kumupfira. Niko birivuga. Urabona aho Kristo yakunze ishengero kugeza aho yemera akaripfira, akemera agatanga ubuzima bwiwe kugira ngo ishengero ricungurwe. Uko niko Imana igomba ko umugabo akunda umugore wiwe kugeza aho ashobora kumva yatakaza n'ubuzima kubera umugore we, kubera urugo rwiwe. Hanyuma umugore nawe arabwirwa cyane muri Bibiliya kubaha umugabo. Buriya abagabo bose iyo bava barakunda icyubahiro gusumba ibindi bintu byose. Icyubahiro ni icy'ingenzi. Mwubahe abagabo banyu. Nawe wa mugabo we, kunda umugore wawe. Nawe wa mugore we, ubaha umugabo wawe. Niba ubaha umugabo azagukunda. Nawe wa mugabo we, niba ubaha umugore, nukunda umugore wawe nawe azakubaha. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi. Wihanganira byose, urenza ko muri byose. Ahari urukundo ibintu byose bimera neza. Ahari urukundo nta ntambara ziharangwa. Ahari urukundo harangwa amahoro. Icya kane rero ni uguhitamo. Guhitamo ni ikintu cy'ingenzi. Guhitamo kiri mu kintu gishobora gutuma urugo rwanyu ruryoha, kandi kiri mu bintu bishobora gutuma urugo rubiha. Guhitamo, abantu benshi barahisemo nabi. Mu guhitamo kwabo bahisemo abantu batari bo, bafatiye ku bigaragara inyuma yo kubana, bya bindi basanga sivyo. Dufite abantu no munsi baza bagafata maison passage, agaza akabesha umukobwa kari inzu yiwiwe. Hanyuma umukobwa akinjira apere y'ukwezi kumwe, bakabona wa mugabo aragizene, baramwirukanye, bakabona arasohotse. Amubwiye tuzi n'amakuru, inzu ntabwo ari iwacu, ngwino tugende gupanga mu gashambrete. Ngo rugo ntabwo rushobora gukomera kubera nimba uwo mukobwa yaraje kumure yazanywe nuko abona ufise inzu. Kubera uno musi abantu bubakana n'ibintu, ntabwo bubakana n'abantu. Guhitamo rero birashobora kuzatuma urugo rwawe ruryoha, kandi guhitamo birashobora kuzatuma urugo rwawe rubiha. Rero ikintu rero cya mbere, guhitamo, kano kantu kagira kane, ni ikintu cyiza gishobora gutuma urugo rwanyu rushobora gukomera. Ubundi nta rugo na rumwe rutagira intambara, rutagira ibibazo, rutagira ibintu bimeze nabi. Oya, ingo zose ntabwo ari amavuta, ingo zose ntabwo ari amahoro, ingo zose ntabwo ari byiza nk'uko wowe ubitekereza. Urashobora kubona ujya mugabo n'umugore baseka banezeranwa, ukibaza ngo ni amahoro nk'uko uri kurabibona hanze. Oya, birashoboka gata amahoro, ariko kubera umwe yahisemo kubana nawe. Ubundi guhitamo, urukundo ruzana umuntu ahitamo. Maze guhitamo umuntu uko yaba ameze kose, uko yaba asa kose, kubera wamaze kumuhitamo urashobora kwemera kugumana nawe. Kubera wamaze guhitamo urashobora kuvuga ati pepo tukwameze uko asa, nubwo nasanze ameze nk'uko njyewe nabitekerezaga, ariko narahisemo kubana nawe, ndaguma muri runo rugo. Ariko umuntu atarahitamo, umukobwa atarahitamo, iyo yubatse urugo akaza ibintu biruhungabanya gatoya, ahita yireba mu kiyo, ndacyari muto, abandi boshima zakubakana n'undi muntu, aca asohoka mu rugo. Umugabo atarahitamo ashobora gutuma umugore we mu nzu akagenda ku bandi, ashobora gutuma umugore we mu nzu akamwongeraho uwundi, ashobora gusiga umugore we mu nzu akagenda ahandi akomoka, mbere n'urugo akarusiga, kubera ntarahitamo. Ariko umuntu yamaze guhitamo yihanganira buri kimwe gishobora kuba muri urwo rugo, zaba intambara, byaba ibibazo, arabyihanganira kubera ko yaramaze guhitamo kubana n'uwo muntu, yaramaze guhitamo kubakana n'uwo muntu. Reka ndangirize kuri ako ngako, turasigaje utundi tuntu dutatu tuvuga muri video ikurikira. Tugiye gusenga Imana. Utarahitamo ni byiza ko wahitamo neza. Icyambere cyo gutuma urugo ruryoha ni mu gihe urugo mwubatse ari Imana yagubatse. Icyakabiri ni urukundo. Icyagatatu ni kubumbwa n'uwo mugabo wawe, kubumbwa n'uwo mugore wawe, kubumbwa na rasiyo mufise, naho muba, naho mutuye, ibyo mufise bibabumbe. Birivuga ngo kubumbwa n'ibyo ufise birimo inyungu nyinshi, Birivuze ngo imboga
zirimo amahoro, inyabutongo, imboga zirimo amahoro ziraruta inyama nziza z'ibinure zitarimo amahoro, zirimo guhagarika umutima. Urugo nubwo haba ikintu icyo ari cyo cyose, haba amafaranga, hakaba amazu, habuze urukundo, habuze kubumbwa n'ibyo umwe afise, ibyo byose birashobora kuba ubusa. Hariho benshi batana amazu bakagenda kubera byabananiye kwihanganira, nta rukundo ruhari. Icya kane ni uguhitamo. Imana iguhe guhitamo utarahitamo, nawe wahisemo, emera wihanganire buri kimwe, niko zubakwa. Data, mu izina rya Yesu ndasengera uno mwene data yubatse urugo rwe, birashoboka ko ruri mu ntambara, ariko ndamusengera ngo zino ntambara zibangurukane, zana amahoro, zana umugisha, kubumbwa n'ibyo bafise, urukundo, ubwiza, icyubahiro, amahitamo, reka aganze ubuzima bwabo. Imbaraga zawe zigote runo rugo, abatarahitamo ubahe guhitamo neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Niba ari irya mbere ukurikiranye kino kiganiro haracyari ibyizigiro kuri no channel ya Haracyari Ibyizigiro TV, nagira ngo usabe ugire subscribe, wongere ugire like na commentaire, wongere upartage abandi kugira ngo bashikirwe nino nyigisho. Mwarahizagiwe cyane.